Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribatangku dimanapun anda berada. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kimangere kareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanikana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalawaki segang apa salama mangerina bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sarapan, ini sarapan paling jannah. Kinciniki anne roti gabing. Ini pasti campuru teh. Nah, toh singkaman nih. Ini apa nih? Niamme. Si pamamon nih. Ini sebenarnya cocok pun tahu garing-garing. Kemabambang ki. Nah, tiene lagi kuliah ngandre-kandre. Si Pak Mamun nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teji cocok pun kopi tena cocok. Tuh guru salonga. Salondeng. Oke, sari batangku. Jangan lupa balik-balik bahasa sarapan ki supaya kasak yang hadapi terasa na ketalasan. Mana tang aja doe nak tula jadi sarapan balik bahasa. Insyaallah baik ipak kesiakan. Tapi lebih gambar apa boleh? Lebih baik kesehatan penalui data. Nah, asar pantongki setiap balik besar. Pasti lebih gak kesehatan. Sambil asar apa gini balik besar kan? Ertonga, apa patuang kisah re kana-kana tu penderita. Nya kanan atau penderita tak kurangi. Nah kana ikat enne rupa tawa. Napa tala sakila ta'ala di tumpuk nalino. Pasti niak manfaat niak gunata di perantar rupa tahu. Cuma kadang-kadang mungkin juga perantar rupa tahu teh nasarin karena ternyata kan teh sana bermanfaat tamangi di kalena. Nah karena untuk penderita pun napale tena nukule bermanfaat di mangir rupa tawa di perantar rupa tahu. Maka minimal tiaki aman lagi di perantar rupa tahu. Nah, pun ini orang ini yo karena ada ta'ala apa renanya kamai anu ada ba asitantang malaikat kasiagang Allah ta'ala. Tentunya akan Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan Allah Ta'ala urangi yang asenna makhluka. Riatuna akan Allah Ta'ala lil malaika. Mangiri malaika kan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa juga? Situ jenna inakke ero kan pak jari sadra khalifah di tompon nino. Nah kan malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Karaeng. Nah kan ngasih malaikat kan jo ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Angapa nero pole ampak jari ni kana iya khalifah natuli marah-marah di tompon nino. Ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara anu baji munne kadang kamakamanne karang ikaten ni malaikat ka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuliniyak ki atasabbe.
asikri ang orang yang mereka te kareng atur kiri perintah ta kareng tiama ki pale pak jadi lamar amragi rotong pon delino nah kana mo la taala qala inni a'lamu ma la ta'lamun nabi la kila taala anu ri ero kan panjari nakana inekke kuseng apa tena nusing malaikat maka tena nakulikan mereka kan maka di pak jari lagi tiru tahu apa hubungan ni ayah kasi ganyo sempat dari nikahnya pertama nikahnya pun nanti kuliah bermanfaat di perantau atau minimal tiak meramal raki nah sahabat gitu nih nah pak jari ke Allah Ta'ala ni kata aman raki dari asi tantangannya sampai mereka kasi Allah Ta'ala ngapa sih kareng nak kira empat jari lemah ram raki tumpuk ni luar anjir di ayah ketina na bicara masalah manfaat. Tena kana la ta'ala bermanfaat tu jeka hetia mako protes ki anu la bermanfaat tu jeka rupa tauri para na rupa tau. Di para di anu di panjari. Iya. Tapi apa nakana ta'ala anu kusen nek apa ta nusin malaikat. Nah, anjir sanging nangental la ta'ala. Sangkin nangental la ta'ala. Maka asi cocem nyo kanan atau penderita. Ya. Kalau kau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal engkau tidak merusak orang lain. Minimal engkau tidak menjadi penyebab rusaknya orang lain. Minimal engkau tidak menjadi penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Kamanja batuana. Pun nanti ini kulle ammajiki minimal tene manraki angkamnya batuang kanan atau pendekatan ya reka nyarambi balata bos nyarambi balata tidak nih kulit sare manfaatin jadi rambi balata tapi minimal akan sampai batuan kanan atau pendekatan minimal tena nih pandraki jo rambi balata sebab kamakamannya kata lasang anu tolang majikia kurang ini gapa tapi taulang manrakia unjai mamo jaling ki kanan tolang manraki jaling ki kiri tolang manraki marlekang tolang manraki jaling ki bawah tolang manraki sangin tolang manraki rampita nah jai pun juga tolang manraki dia tapi kurang tolang majiki itu ami kicin imjir kata la santa loena anturi sari batanta rampi balatta setengah mati ke lampa bajiki ya tuli bajikna ni boyang ni jaling ngi kabajikan tapi ternyata kakodianta jina cini kapan rakanta jina boyang nah itu lumrah nikane kata lasan rupa tawang kami yo tanah la ta'ala ayo tena mau jelas kapang bosi tena mau jelas kapang apa kanan anne nia kerelekan balaka rekan balaka sarapang ya nasaba sambil ang aparenne cerita biasa ki cerita santai ki mudah-mudahan nganeri cerita antanya ni kulenya le hikmah ni kulenya ni pelajaran dari dana kata la santa kana ni kana ya tala sapna tena pala ni kulen majikir perantar pato minimal tena manraki itu sincak dicak dina tappa ya sinra warawani kan yata pada ta'ala tapi pun kita to mo pole tene kulim majigir parantar rupa tau kita to boleh manraki naudzubillah ikat temini kana ne loro-loron na rupa tau ritompo na ne lini ya maka minimal akan semua teman ditata pun atena pun kulim majiki teke manraki parantar rupa tau oke kamu nunjuk kapan nah sebab kina la sarru busia ku saring nak kidelau pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bustomih.